Kao u malo kojoj klasi, tako u klasi mikrogradskih automobila vidimo šarenilo pristupa ideji malog automobila za gradsku svakodnevicu. Međutim, ima tu i jako puno kompromisa, ali ne i kod Suzukija. Njihov najnoviji model Ignis već smo testirali i tada nas je oduševio, iako je imao pogon samo na prednje kotače. A za danas naš zadatak je istestirati ovu drugu opciju, dakle 4x4. Žao mi je što ovdje nije hibrid, ali i 1.2 s 90 konja već nas je na prvom testu stvarno oduševio. Za ovaj test došli smo na malo posebno područje. Naime, već ranije smo primijetili da je nama nedaleki Žumberak pravi Suzuki Land. Pred 80% kuća parkiran je poneki Suzukijev model. A Ignis je kao stvoren da na ovom brdovitom terenu se popne i do najudaljenijih vikendica ili kleti. Vidjet ćemo kako to danas ide. Suzuki je oduvijek bio specijalist za male automobile. Dokazao je to i sa zadnjom generacijom Swifta, ali to što nudi s Ignisom je zaista prava rijetkost. Jer osim što je originalan, Ignis osim Fiat Pande zapravo nema pravi konkurenata. Sprijeda izgleda fantastično, a straga diskutabilno, primijetit će svatko. Međutim, taj čudni stražni kraj zapravo pokazuje karakter malog Ignisa, ali i otkriva neke tajne. Odnosno, brzo ćete shvatiti da nije toliko čudan stražni kraj karoserije, već činjenica da Ignis stoji na najtanjim gumama na tržištu, širine 175, koje, ovisno o modelu, mogu biti 15 ili 16 colne. Testirani je bio opremljen najjačim paketom, pa su i gume bile većih dimenzija. Tako malu dimenziju guma primijetit će svi, i automobilisti i estete, pa o tome prvo nešto treba reći. Idemo pogledati prvo što je tu loše. Zapravo, jedina loša nuspojava jest taj neki čudan osjećaj na volanu kojega ćete imati, pogotovo ako ste u Ignisa sjeli iz velikog automobila. Osim toga, Ignis na ovim tankim gumicama vrlo lako skreće, toliko lako da mu vjerojatno niti servo ne bi trebao, a pod većim opterećenjima na zavojima osjetit ćete kako ta guma radi i kako se uvija. No, ima tu i svojih pozitivnih strana. Primjerice, kada dođe čas da trebate zamijeniti gume ili kupiti zimske, ovo je vrlo jeftina guma, dakle nećete se preinvestirati u tom smislu. A ima još jedna dobra pojava, naime, na koju smo već gotovo zaboravili. Na ovako tankim gumama Ignis vrlo lako sječe vodu, pa aquaplaning zapravo i ne postoji. Prava guma za ovakav jedan 4x4 autić. Ignis dimenzijama stoji uz bok najmanjima, ali usluga koju nudi u karoseriji je totalno otkriće, jer duga je točno 3,7 metara, dakle pola metra kraća od kompaktne klase, a prostora na sjedalima ima čak i više nego u nekih većih modela. Odnosno, pogledajte ga, Ignis ima nevjerojatno kratak poklopac motora, straga je odrezan, a ima i kliznu stražnju klupu. Rezultat? Ovo je kabina u kojoj se bez problema mogu voziti i 4 osobe više od 190 cm. 4, ali ne i 5 nižih. Prtljažnik je mali, naravno, u izobama s pogonom na prednje kotače nudi 260 litara, a kod Ignisa 4x4 obujam mu je smanjen na 227 zbog povišene podnice. Ipak kad se poigrate s kliznim sjedalima i uz činjenicu da se u ovakvim vozilima najčešće vozite sami, preklopiva stražnja klupa itekako podiže praktičnost. Samo se potrebno pomiriti da se i njome morate služiti za savršenu iskoristivost. A ako vam se čini da Suzuki Ignis zbog relativno malih dimenzija, pogotovo ukupne dužine koja je ispod 4 metra, možda nije usporediv sa malim gradskim modelima klase Polo, Clio, Corsa, onda treba pogledati još nešto. Naime, riječ je o automobilu koji nas je doista iznenadio sa ponudom prostora, jer u njemu ima toliko prostora sprijeda i na stražnjoj klupi čak nego i kod nekih od spomenutih modela koji su u svojim novim generacijama debelo prešli 4 metra i značajno otežali, te im se tu lagano smanjila ta praktičnost za svakodnevnu gradsku vožnju. S druge strane, Suzuki tu evo posebno profitira i nagrađuje kupca, onoga koji traži tako nešto, a i zbog toga je i masa ovoga modela mala. Naime, početne verzije i teške su tek oko 810 kg, pa čak i ovakva najopremljenija sa pogonom na sva 4 kotača ne prelazi 910 kg. I upravo zato Ignis se može voziti na ovim tankim gumicama, 1.2 motor mu sjajno stoji, a isto tako vrlo je dinamičan i udoban u vožnji.
Pitali smo se kakav bi motor voljeli u Ignisu, a nakon testa možemo zaključiti točno ovakav. Riječ je o klasičnom benzincu snage 90 konja koji kroz okretaje ide kao kroz putar, pravi Japanac i radi nevjerojatno uglađeno. Lagani Ignis na gas reagira kao motorna pila, ali je daleko tiši i zapravo ugodno iznenađuje osjećajem snage. Kad smo prvi puta jurnuli, ostali smo gotovo zatečeni, jer kroz prva 3 stupnja Ignis izgleda kao da će biti prikriveni sportaš. Naravno, to nisu ubrzanja koja doslovno razoružavaju, ali Ignis do 120 km/h uvijek napreduje i energično prima gas. Ako ga nastavite razvlačiti u 3. pa 4. zdravo će ubrzavati do 150 km/h. Realnost nevelike snage osjeti se po elastičnosti iznad 120 km/h. Ako i pri toj brzini želite rezolutno ubrzati, morate prebaciti u niži stupanj, pogotovo ako vas je više u vozilu. No za 90 konjskih snaga to zaista jest realnost. I ne samo da mislim da je 90 konja dovoljno za pokretanje Suzuki Ignisa, već posebno želim i pohvaliti taj motor. Ima nešto sjajno u atmosferi oko toga motora. Evo ovako u kabini, gotovo talijanski osjećaj koliko je dinamičan. Držim ruku na mjenjaču, lagano napikavam gas, fino jurimo. Dakle, to je auto koji će vas tjerati ne da divljate po cesti, nego da se vozite dinamično i učinkovito bez previše zastajkivanja. Posebno moram pohvaliti razinu buke do nekih 130 km/h koja je stvarno odlična i za svaku pohvalu, a isto tako za pohvalu je i gradska praktičnost ovoga modela, malen, spretan, okretan, pa još poviše možete se bez problema popesti na bilo koji rinzol, okrenuti, ama baš bilo gdje. Osim toga imamo tu i kameru koja će vam još i dodatno pomoći u takvim situacijama. Zapravo ovo je sjajan auto za sve generacije vozača, a mislim da će biti naročito dobar za vozače početnike. To što je povišen i pregledan, ali i vrlo spretan, pomoći će mu i na terenu, jer Ignis je od tla udaljen 18 cm i zaista ima pravi pogon na sve kotače. To je onaj razlog zbog kojeg uvijek stare modele Suzukija, male i spretne, viđamo po selima i gradovima Like i Gorskog kotara, odnosno svugdje po brdovitim terenima. Ovo su jeftini automobili za održavanje, a kad padne snijeg ili kad se treba negdje popeti, nema im ravna. Uglavnom, Ignis posjeduje središnji, odnosno stražnji diferencijal. Zbog njega i prtljažnik manjeg obujma koji će se automatski elektronski uključiti kad dođe do proklizavanja prednjih kotača. Za razliku od Vitare ili modela SX4, u kabini nema onih položaja auto i lock, već sve odrađuje elektronika. Jedino postoji prekidač za terensku vožnju koji uključivanje diferencijala čini osjetljivijim, pa je pogon više u stanju pripravnosti. Traje dugi sušni ljetni period, pa malenoga Ignisa 4x4 nismo imali priliku probati na pravim off-road uvjetima. Znate da uđemo u duboku šumu, uvaljemo ga u blato ili tako nešto slično. No, velika većina korisnika tako ga neće niti koristiti. Primjerice u ovome kraju gdje su vikendice i vinogradi i kleti smješteni vrlo visoko i na jakim strminama, ovaj će se auto dokazati pri usponu u takva strma dvorišta, naročito po mokrim podlogama. Biće vrlo praktičan jer ćete ga moći okrenuti i na najužim mjestima, a isto tako bit će vrlo koristan i kada na ove prekrasne brežuljke padne snijeg. Dakle, što se tiče toga pogona, ne trebate se brinuti, eventualno morate mu dati nešto više gasa i tada će on otići dalje od velikih, skupih, razvikanih i teških SUV modela. Eto, to je Suzuki Ignis, a u svakodnevnoj gradskoj vožnji 4x4 se posebno ne osjeća, srećom niti na potrošnji, što je još važnije. Postoje slabije opremljeni modeli s prednjim pogonom i s manje dodatne opreme. Jeftiniji su i oni su dobro bazično rješenje za grad. Međutim, ovdje je ipak riječ o nečem drugom. Ovo je auto s navigacijom, s lakim povezivanjem s pametnim telefonima, ali i s naprednom sigurnosnom opremom. Iza retrovizora smještene su stereo kamere koje su dvostruke, da bi poput ljudskog oka što bolje mogle ocijeniti udaljenost vozila ispred. I zato Ignis upozorava ako vozilo ispred počne nenadano kočiti, a također ako vrludate cestom i gazite prometne trake upozorit će vas vibracijom volana. Želimo reći, čak i tu opremu na koju smo inače navikli u višim razredima nudi ovaj mali igrač. Zapravo jedini je koji to nudi u svom razredu. Atmosferski benzinac, pogon sva 4 kotača i vjerojatno vas najviše zanima koliko realno troši ovaj auto.
Prosjek našeg testa kretao se oko 6 litara sa dosta gradskih kilometara, a na autocesti i pri dinamičnoj vožnji zapravo nikad nećete uspjeti potrošiti više od 7,5 litara na 100 km. Kada uđete na sporu seosku cestu, potrošnja može pasti i na 4 litre na 100 km. Dakle, rezultat za svaku pohvalu. Nemojmo zaboraviti da je ovo ipak model s pogonom na sva 4 kotača. Također, evo nas kod cijene i kao kupnja Suzuki Ignis je nešto što bismo vam svakako preporučili. Najjeftiniji model stoji nekih 80.000 kuna, ali čak i ovakav opremljeniji nije preskup sa svojih 114.000 kuna. Kada uzmemo u obzir svu opremu koju ova ima, primjerice ima čak i grijanje sjedala, dakle i više nego što očekujete, i kada uzmemo u obzir da je tu pogon na sva 4 kotača koji proizvođači načelno naplaćuju 10 do 15 pa i više tisuća kuna, onda ova cijena zvuči sasvim razumno. Ovo je pravi mali dragulj, mali autić kojeg želite imati.